Radio Bulandovata San Francisco, Mekauti Kenda Batamay. Hey Mbula, my name is TAITUSI, and I just wanted to share a bit about getting vaccinated. I first took my first vaccination in June of 2021, and then the second was towards the end of July. And I know that a lot of people get nervous about getting injections, and especially vaccination as a whole. But the process is pretty fast when you get in there. The health workers making sure that you are comfortable. They take away all those nervous feelings that you feel when walking in to get your vaccinations. But the whole process doesn't even last 5 minutes. But the best thing about it is that now that I know that I'm fully vaccinated, I feel a lot safer, knowing that even though the COVID measures are in place and you still go out and maintaining that social distancing and so forth with all the COVID measures in place, knowing that you've been vaccinated makes you feel a lot more safer because I've taken both vaccinations. The other thing too is getting the vaccinations. I did not feel any setbacks from it. I know people differ. Some have had headaches and feeling nauseous and all that, but you're advised to get as much rest as possible. So with me, I did not feel anything. So for both vaccination shots. But I'm also happy that I've taken it because now it will only allow me to be closer to my family members. Most of my family members have been vaccinated as well, including my parents. So looking forward to that time when we'll be able to meet again when the borders open. Like I said, the best thing would be to get vaccinated, and only makes it a lot safer for each individual, and your family members as well, especially those in your bubble. Venaka. Tolo bina ka una ya dona tutu bina ko rita to kan terbuya no maro to no sama izula ena izula ni Tatarovi mo rita to kan isang ni dona kai wakila na tutu bina mo rita to ka ni yalondi isa taro kan izula Tatarovi sa kla sa wakila ko ni tango makikwa no mato ko bale no tikitu sarama tanga no to kina kira no to kan ne bada ka alo ba vengun in bito non quale menangoli anita o in na bangi na bibuno ba lo ko bati po to tolo sarbe kima mengonongo na wili no buno san lenga tigo sar na limnan raw ros ko kawal so sar na wili lim en ando na mateni tu lai makata ki non do buno biti kene wili ni le do buno mateni bisinga torma de ngo mateni tu bisinga ro do tu bitu ono mo tarato ba everje limon raw rosang bulka walo benangau na tega bukina na matay ni uwa kaya baka mutara man na bule preli sa nato ka na limon raw rosang bulka ono esa bule usara bule preli ni ambag itingango no mga ni ono bito na bula ilang ka kina limon raw rosang bulka ono na leni buno esa wili lepo iyo nindareda toka makafika na matini to biti santo no wili lew and domo bula and the ririko and the rere mudanga na buno ta kino ndo talno ta wa suma o sa wa seta le tunga na redo bulu to bata kita urede tunga na mate bisi na ngoni mati arabe tu somo sa ki ba me do ba isa ni rasa te ko membro muriso mo no bisa patikir na kawengan ni mati una na lako sa sanga talangila ko ibali saya lakukan tali bolutu. Ni lakukan ikia nga, waktu dulu sarana yang bulu le bukan tu na songgo ni bokas sukan gele. Tu sona elo betul lo kami tahu tu nunggu tentang sanggar itu tahu di sana. Kita santu bukan isi. Ya, tu orang binakan itu na sana. Na idulo ko sana ko tingo ko na matay ni idulo sa ti ko na Dios nga bulkan no po di Dio na pasyente. Sabi nga tolo po hindi duwa na pasyente. Men da ben donan raw pasyente ken na ndare da baka fika na wili ni buno
sa tiko na 5 rau, ona sanga bulkawa lundolu, ona rau kit sanga bulkawa. Ora na torna mate nundu. Ora na tolu na kaduna na karua ni non ridula sa tiko na 52.2%, 52.9%. Nandara ita fika una sa tiko na tolu na kawalu, ora na rau 5 sanga bulkawa. E na kena tos tingo re madam beramengo si singa wukulu selutelebu sarani kadibagi kena mesana dola na yala ni bono kema misa vakan nui ka ke misa ando sanga me kemi bangi tirne libuno amar kusa ke baka sawon no madano wawa sando niko ngale sarani litara no korni dula elbadin asana boto tolo takan na kena le dola na yala ni bono boto tolo takatalang na taketile wa na kena dola na borders kewiti mera muningwali mo ke munina lube biti ni sale wakor tu ni sa tigo bakataka so sa bukan dikta kisana wareta leles mebiti en dibuno ni sa tigo na be sebur bakam bimbi we ke munina we ke ma mi amre sebebi Dina tuda kurupeni ya o tia gai o baka wili katoka na noa dori tuku ya ni sa tikon baka nui na matitu mata mai witi ni sa maroni na dola tiko na bibu kaya kiyo na bulo November kai bulo o kotawa si November sa watiko ya na ituba esianga wala November esianga wala nga rupeni ni na marutaka ni rao ni kemami na buka no kemami na lewe biti na lube biti kemami satu ena bese burungo do mandanga naka au kilani na lewe sarnga na baka nui tukina nana makitukina o yana non rena lakutal mandanga ni irna sarbanua irna sa bi maten tuiso kasa dola tu non ra bito seaki ya itu na baleta na burungo labo do ya kena karotale kila terus veitalanoa takan don no terus di veitalanoa ni rau ni rasa ngole mai uir na oroni kana dolo bakon dolo na lewi viti kar satu hori sar tukira tu na non visa apa multiple visas tu rau ni rasa la ko mai ramai tak kembali kita veitalanoa tak tikun don mata ya bikim ni na sama tik mai na dona kana lewi ni tak satu go manta na tak va caregiving ya rupeni dona tuku rong binaka na wili ka sato ko gori santo ado batika no kimundo yo kito sangi wako wili ka to mai bakalalai na iboli tuku kanto soliti ko mai verton tambana binga rabitiko na kena baksa witiko na tuku weekenda na tu mata sena na ethnic groups different ethnicity tikungo angelore tiku kina ni rupeni klana daba singili masanga bul katolu walenga na pasyente na wili ni leoni Vanuatu tako Amerika karasenga idula and idula ni Tatarovi on COVID-19 so we still have a long way to go matai korre matai iya matai ni idula seneka under 53% of the population is vaccinated yeah sandina under 53% of the population is vaccinated ni wasotiawe ya koya na numa desa na dona wili lebu ya senga ni kani kurumbu talaga ni nda vakasama takana na ken samba dito tolo tikongo na toso ni na ken deo tikoyani na delta variant ya do talaga na ken matangalibo kasa kundi tali tungango bakal lewu sar tungango California rupeni go na Colombia variant na yadana tiko na mu iyo mu yan do tali na variant sin do tali na matangali sembersar ni kilay tiko bakubinaka bakadaba na tostoso bakada delta variant dasage may kilay tiko go ni tolo sar na kena tete bakarera bakisara baleta ni o ni dabi sibinga bango ni obunga se osuru bone roni ndewa ni kina ya gondo talaka na matangali bongo sa mi kuniti ko bakaliba California la ko may Colombia koya Wikim na se lama rota tiko may dula kito bebaka ugeti tiko yani bebaka salataki bebaka baka mamasi tiko mo ni alvinaka ni lako
nila ki dhula. Rau tu na vanua mo nila li dhula kina, na via se buru ta mga okila ni sapa kararau te ki tu na dhula. Rupeni dona tuku kila senso tini ka me uka kan do mambula tiku bakarera bakitali tunga no inga ngau tikino bakale bakau yo mandanga undona i tumbu o yana kena satu tolo ni tuviri tiku na ngone na Delta variant mandanga ko within 1 week runa rau 5 sangu na undolu na ngone era tobi mate tuviri na COVID na Delta variant ya na lomanga ni tua na matawa Rupeni na kena satu tolo tiku yana kena tete waksama tango kila singi vira tanga na madaru sauti ngantor singi vital no takati kuna kena singi ndol na kornibuli Amerika singi ndol na baki buli ya baki voni buli ya singi tiku ya na ni kuwa Rupeni en dona ndolo vanan rau na kornibuli ana loma ni kulu sangul kalima na state era sa songo tale waksam tanga manda sa songo tale have closed due to COVID outbreak. Na loma nga ni vida na madaw na kina sige mitike po na huli baleta ngo na nga ni lebu beira na tumbu kila era se vaka era se vala takatik nga na non razata na non reseva katiko na kina vaka lautaki na vaka umbini mata bir na ngone ge vak samta ko era na ngone bulingo na majority of these kids kor tubi mati tingo Rupeni era sembera mantanga ni raw ni Zulai kila se berni yang bakitini karua kila na dombek na bango na bakasama yo wala tanga ni rasimber ni rani dula ko ar sini dula kina ya dona kami da bakasama ta tingo ke baka esa rawan ni dula enda geisenga ni via dula kenim balbala you just putting everyone else at risk Dinasar kadina tu senga mandanga ni balata ni da senga ni senga ni via dula sa rawan ni laki vaka tobi mati takira tale na ngone se wiran do tiku be balekati se leoni matu bubale sana ge lakwa ni ge bati ko ya me vaka de wir na ngone go er semberti ni rani dula to tolo sara na ken tobi na Delta variant me vaka sa vaka dina takiti go be kito sandi na sa wando bulusara na kana variant bungur ke basa wadit na iti Amerika ya au sa lumalang kata-kata lang ano sali tobi matitiko na ngone balatang ngone na isability tikitinga pero baka yung minimata siya au kaya no ba hindi kaya may balatan mo minimata may England dira rider nandaw dinding o kaya nandaw ba hindi kaya ningaw na eran tarma kakina wale na matubulo na communities na nandaw wadi kabiro baka communities nangaw na baka matubulo lo ini liusarangan to bakan to kautusom na matengo ebango lutu sarga sangan ni bango lutu sarga tani rantar makati ko yung bibili mata sa mata talaga tingalingan right rawan din ta kaya nang sala ukaren to zonga kina naklame la ko na COVID la kano kaya dara ni zonga nakira orse na matengo mendantar makasar mandang kaya dara na tamata tambuyan na umibili mata sa na umibili udu wata laki na mendatur sabat mo binakan na lingan nita lulu na sumitao ni siya kana so libuli ka kana sabot yung analingan kuya endo na ka mo puno ti ko lebu na non relengan na lebu no na sa wala yung gulu quando trovano un passion tarama e quando mi kibal bertalino siya bitartar ba tikindo na matubal sabo mandelino lingaw kisa sili sara sang kami dawiru tapateo sa sabati ko pa binaka na so kenaway sa gero no durte na ba ganano matubal Guna tudo ko iya yo yana buna bibi kina me mentazula bimbi kina moni zula ke baka enda na numira non te leoni matu bale enda na zula dona nitu to kani mai wasiati ko ani na non maro tati ko na non sa zula ke na bika la kurumati ko na non matu bale mantanga bakati ko ya beteli tu ko ya na watina high risk ya matini uto high risk yana buna sa o ko sa nuinde kina ni sa zula blatin tango makana utina gena luben rau semper ni rani dula se gayam baki limati kono luben rau
Ya, ando talangoni sale tango maki vian raukina mai na COVID-19 rupeni. Esa, kung nga sa na kina mo ni Zula, bikin na nalinuno ni Sarah Rotio may na program mo ni Zula. Kamurano ni tango makikemo ni no mo ni mata mo bale kay na no mo ni tiko-tiko do kana ko ramen na kuno kina wareng do na kina lenga na Zula. Na tiri mo ka bulen nga biko na Zula ni Tatarovi ni COVID-19. Kero ko mamasu kay mami ko mamasu ni Zula. Menta buluto bata na mate mo. Me bakani sa kanya sarte ko bole una nonda ngauna kay wata laki na non reality ko na kanta na buru-buru. Na rupeni kiro na mai waseti ko ani kiro no waseti ko ani dai tukongo na kena sangai tunga menda wakong getin da bakalong kangata kita bakarara mo kita tunga and they zulango ni Tatarovi ni COVID-19 go na tukutuku mana California Department of Public Health na tabana kangarawati ko ng bula raramba California kawakatilang akinan na songo vaccinate all 58 and tukutuku matela lai membeleta na bika kiro mai waseti ko ningo ron yun si papa vaccinate all 58 Oya na vaccinate all58.com. Radio Mulandovata San Francisco, me kauti kenda batamai.